Hi, taga Cebu. Abli na ta karon diri sa Tagala Chicken Butterfly sa Talamban. Before ta sa San Carlos PC. So dali ra ka makita inap na ta sa daan. Abli ta from Monday to Sunday, 8 a.m. to 8 p.m. Arin niya mo. Kita-kita ta diri mga katagala. Alright. Hey guys, good morning or afternoon. And today we are going to one of our favorite, local fried chicken places called Tagala's Chicken Butterfly, because they're opened new branch in Talamban. Doon na lang kay nako. So in Rosedale Building in near USC Talamban. So today we're gonna check it out and gonna have fried chicken. So let's travel and eat. Bye. Yes. Right now we're here in AS Fortuna. So wala. And then pag abot na to sa Tumoy, we're just gonna turn right. Then there you go. Nanatas Talamban. So this is under Badilad, Mandawi, I think. So so dool na kayo ta. And yeah, in a while moabot na ta sa Rosedale Building, where the new Tagala Chicken Butterfly branch opened. So quick quick drive and eat. Since I know daghan ninyo diha mga ganahan sa Tagala Fried Chicken. So let's go. So then, I think by next week masigwa na ni mga checkpoints. It's practically useless. So lang ta, pwede na ito mo right ang tadiha, but so okay na ning hawa na dalan. Pas na kanina shoot. It's just like a run and gun shoot. So now we're here in ano na yung Talamban Road. So it's the Bantal flyover. And now we're now in Banilad, Cebu City. So most of the kuan yapon diri, it's ang nagdagan mga buses.
Sila na inipili, sila na inipuli sa kuan. Sa Rosedale. Sila na inipuli sa Baksilog, ha? Oh, okay. Now I know. Ano ni? Sa Tagala Chicken Butterfly. Oh, motor. Asol. So, bye. Nara sa Tagala Chicken Butterfly diri sa Talamban, bye. Mani nara sa Rosedale Building diri sa Tasisilia na dorm. So, mara atong susiyon unsay naa karon. Klaseng part sa manok. Of course, kita na mo itong nikaon ko dito sa dagan ko gikanan dito sa Meps, dito sa Kapitol. So, ang malingaw gila ko dito isda kanina ng libreng crumbs. So, ako magkaon ka, parisan ni mo crumbs, kahit kayo. Yan na yan, of course, nasa klaseng parts. Kung imong paboritong part, drumstick, thigh, breast, neck, wing, backbone, belly, pwede kaya, plus tapos lang ngoyo, dynamite, plus ilang puso, tag 5 ra of cheese. Tag drumstick na 32 pesos na, ang breast 57, ang wings 32, ang backbone 16. Yung ngoyong cheese of dynamite 12 ra, plus ang ilang Pepsi tag 15 ra, o 20 na ang Mountain Dew. So bro, tanaw na to ang ilang pagluto ron sa ilang mo. Manglongkap dito gusto. Special ingredient nila yung crumbs. Alright. Guys, manatag order. So, ready na to eat. So, akong gi-order on. It's their belly, liog, dayon, ilang dynamite, ug nguyong plus, duha ka puso, plus, of course, di mahimo kung ay Mountain Dew. Og ay kalimti ang crumbs, kumukaon mo dire, kinahanglan nagi crumbs, kinahanglan nagi crumbs. Di ba ay kalimti pareho ni Ray, kusukin na mukha og crumbs, kana ko amigos Ray bay. Kaon dire tag 300, 400 di ang kaon dire, grabe kaayo. So wala ba ha,
kalimot. So mga unsa ko, ay mukha unsa ko, ang tanawan eh. Okay, nasila'y tarong nahunawanan, no? Diba, new normal na ba yun? So dapat na tarong nahunanan, na dryer ba eh. Oh, ma-work. So manilang eating area dre. Medyo kuan kayo. Hayahay, hawan. Sauce area. Kukuha kasi ilang mga special sauce. Time to eat na. And muna ka. Last day. Gilamian yun ko sa akong lunch diri sa Tagala Chicken Butterfly. Lingawid kaayo. Kasi na crumbs, na puso. I had a belly, I had a neck. So lami kay init pa, kagumkum kaayo. Kaya lami kay lang sauce plus nindot it kay diri kas
nanas lang mga new normal measures na sauce area, wash area, tarong nakaayo ba hapsay kay pagkabuhat bay nagganahan kay ko ni na branch sa Tagala bay. Ray, unsa yung paboritong part sa chicken bay? Breast, breast. Breast, yun yung ganahan, no? Kanang breast, man yung pinakamahal na parte actually. Pero mana, lami gina bisag unsang parte diri sa Tagala Chicken Butterfly kay matod pa nila. Masarap talaga. Uulitin mo pa, di ba? Mas nindot ginang ulit-uliton bay. Mana, so mana ang ay kalimti Tagala Chicken Butterfly here in Nasipi Talamban, tapat lang sa USC Talamban Rosedale Building. Dayon open na sila bay. So from 8 a.m. to 8 p.m. every day. Every day. So see you and thank you so much for watching and see you na sa susunod natong food trip bay. Salamat, Kalami, Cebu. Okay, bye.